iskreno krenula trčati 2017. na cesti, znači nisam nikad trčala trail, ali kolega s kojim radi mi je spominjao taj trail, ja nešto nekako sam nekoga gledala čudno šta je trail. Trail je spoj te dinamike, spoj prirode, planine, šume, svih ovih ljepota koje se nalaze oko nas, a opet morate uložiti više fizičkog, ali i mentalni znanje. Volim da trčim zato što volim da pomjeram vlastite granice i osjećam se slobodni kad to radim. Morate doći, morate probati početi trčati da bi zaista vidjeli šta dobijate od svega toga.